Evo tu je sad prilika jedinstvena da vam pokažem kaj je to ruj. To je ovaj tu grm, naraste do 4 metra visine. Ima ovakve specifične plodove i mnogi ljudi to ne znaju da je to zamjena za limun. Znači možete od njega raditi limonadu, a i začinje koje se zove sumak. Budemo sad tu strgli kod moje tete par komada, da vam pokažemo kako se to upotrebljava. Ljudi to sade oko kuće i onda dok počne rasti, teško se toga riješiti i onda se previše širi. A ljudi uopće ne znaju pojma da je to korisno i možete to imati umjesto limuna. Tu u kontinentalnom dijelu Hrvatske gdje limun jednostavno ne raste. Znači imamo ruja u torbi, uzmemo jednu staklenku, neku posudu, bilo kakvo. Napunimo posudu sa rujem. Evo ovak, najbolje je čim više da brže pusti svoj sok. I onda to zalijemo sa vodom. I onda sad vidite kako je bitno imati svoju vodu. Ovo tu je pumpa od brata, znači ovdje je zabio pumpu si unutra da ima konstantno svoju vodu. Da nije ovisan od gradskog vodovoda, a to je isto jako bitno u survivalu, u preppingu i u bushcraftu. Imati svoju pumpu i svoju vodu, pitku vodu. Evo dok ovo sad stoji, da se pretvori u sok, u limonadu, tu su sad ti plodovi od ruja koje se onda trebaju i odvojiti od klička. I te kuglice, to je taj začin sumak, ali ga treba onda mleti. Znači ovo se posuši i onda to mlevete, ali ne smijete mleti i košicu, jer košica je gorka. Znači samo da vi brusite oko košice i skinete to crveno. I da to je najbolji mlin za kavu. Evo sam sad bio na Jakuševcu i uspio sam nabaviti jedan za 15 eura. To je iz Albanije, to je turski tip mlina. Ovi europski mlinovi su kockasti, veliki su, ali ovo je onda dobro da se mora staviti u ruksak, mada je prilično teško. I tu dolje imate vijak koji se odšarafi da bude čim širje i onda možete vi ruja mleti da košicu ne zdrobite, da vam nije začin gorak, nego je onda kiselkast i to onda se koristi i u mesu, kod ribe, uglavnom kada je to zamjena za limun. Vidite, ovaj tu mlin je skroz novi, ali je dosta težak jer je od mesinga i čini se da su koristili loš mesing jer tu imam par napuknuća materijala, prekrut je materijal bil, sve je to dosta glomazno i baš za koristiti bolje uzeti neke novoga nego staroga i rabljenoga i nikad ne znate koliko je to korišteno i koliko je još upotrebljiv. Pa sam onda našel kod Booster HR isto mlin za kavu koji je taman za ruksak. To rade Poljaci. Evo, to je taj mlin za kavu, usporedbe radi ovaj sa buvljaka. Ovo je inox, nehrđajući čelik. I tu je mlin od keramike. Keramika je puno tvrđa od metala, dok je ovaj tu željezni. I tu nam možete vi s time svašta mlete. Začine, sol i, na primjer, svoj kruh. Dr. Wolf-Dieter Stoll je u Algoju, znači na brdima, je svaku večer mlinom za kavu mlel žitarice za svoj kruh. To je trajalo nekoliko sati, a to je bilo kao nekakva molitva. I kad je isto bitno, možete vi s tim mleti i, na primjer, ptičju grahoricu, znači samo niklestivo bilje i onda te koščice možete s time mleti, na primjer, i sjemeke od koprive. To je isto dobro da je lakše probavljive. Evo sad bi ja trebao procediti ovu tu, znači ruj u vode, pa da vidimo kako je to ispalo. Sad bi najbolje bilo da koristim med, ali budem objasnio zbog čega meda ja nemam. Nabavio sam si čmele u survival i neke prepar svrhe, ali sve nije onak kak ljudi to mislio ili kak vi to od ove maštate. Evo sad predsjedim ovaj
sok unutra. Znači kiselina je ostala u vodi. I onda, budući da nemam meda, koristim šećer od breze. Kako se radi sok od breze, to smo već pokazivali. Ovaj šećer od breze je hladi. Ovdje dobite osjećaj hlađenja i on se zato koristi za žvakače. A šećer od breze vam je inače otrovan za pse. Time se psi mogu potrovati. Znači nikad ne niti žvakače davati psima, niti bilo kaj gdje je šećer od breze, jer bude inače pas uginulo od toga. Ovo je jako opasno za pse. A za čovjeka naravno da nije. Zato budem ja to malo lijepo zasladil, da mi ne bude previše kiselo. Zaboravio sam žlicu, ali mjesto žlice mora isto ručka od ovoga mlina, da ne moramo stopirati snimanje. Zato da vam vidim kakav je to okus. Limonada. Kisela i slatka. Osjeđavajuća. I sad znate kako se radi indijanska limonada i možete to ponoviti. Očerupati vaše drvo ili drvo od susjeda pokraj puta, jer vi sad znate čemu služi ruj, a on to možda ne zna.